ndafite ubutumwa Imana yampaye. Ubwo butumwa ni ibintu Imana idukeneyeho kugira ngo irangize ino corona. Ni ibintu Uwiteka Imana ariko arashaka kugira ngo corona ayirangize. Ndizera neza ko bino bintu Uwiteka Imana ariko arashaka nitwabikurikiza kandi tukabikora, Imana izakura ino corona rikatugira nabi. Yesu nashimwe cyane. Iyi ni sheni yanjye ya Pasikazi, wanditse Pasikazi urambona. Ku bantu bataragira subscribe, sabe muyikore kugira ngo muze muronka inkuru nziza iva ku Uwiteka, ubutumwa bwiza cyane. Reka ronsenge kugira ngo mbandanye n'ubutumwa Imana yampaye. Data mu izina rya Yesu ndagushima kuri mwanya Mana, ndagushima ukuntu Data wangiriye neza ugasubira ukama irindi jambo mwami ryo kubahereza. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo undungikire umwuka wera kugira ngo mwami anshigikire Mana buno butumwa mwami buza bugere kure abantu ariho bose baze babwumvize Mana. Ndagusabye Data umwuka wera Data aze akurikire rino jambo kugira ngo umuntu ariwe wese mwami buze bumugira akamaro mutima. Data ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibiri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye abamarayika bawe wamane baze bankikuze n'umuriro wawe uvuye mu ijuru w'umwuka wera uzukikuza hano hantu mu izina rya Yesu. Ndakwetse abantu aribo bose ari bwumve buno butumwa mwami, ubahezagire Mana, umwuka wera ugende ubaje ko mu mitima, maze mwami ubahumura amaso kugira ngo ino video bayirebe mwami babone ibyo ushaka kubakora. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome mu gitabo cyanditswe na Hoseya 6 ndasoma umurongo umwe wonyene. Haleluya. Enda nimuze dusubire kuhoraho kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura, niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Haleluya. Reka ndayisubire mu ino jambo ngo enda nimuze dusubire kuhoraho kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura, niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Amena. Iri ni jambo ry'Imana bene Data. Bino bihe turimwo ni bihe bigoye cyane, ariko ikintu Imana iriko iradushakaho, irikirashaka ko tuyisubiraho, irikirashaka ko tuyikorera, irikirashaka ko tureka ibyaha byacu, irikirashaka mbese tureke ibyo ari byo byose byatuma kino cyorezo kiguma ngaha, ice iza igikureho. Yesu nashimwe cyane. Ngewe ndatangazwa n'abantu bariko barasemera ati Mana yanjye, Mana kuraho ino corona, Mana kuraho no corona. Wareba uwo muntu ugasanga yambaye akamini. Ese bene Data, ese ugiye kumbwira ko ayo masengesho uri kurasenga Imana yumva? Icambire wayeretse amatako yawe Imana, iby'amatako rwose niyo yayaguhaye, ntago bireba Imana ibyo by'amatako, kandi n'Imana ntireba ibyo matako. Ukavuga ati Mana kuraho ino corona. Ese zakumva koko? Reba byonye n'ukuntu wambaye, nubanza ubwira Imana ati Mana yanjye mbabarira, ngira inama y'ukuntu naheba uno mwenda mugufi. Hanyuma ugenda ubwira Imana ati Mana mbabarira, negize nk'indaya. Kuko wambaye uko kantu kagufiya nta gutandukanye n'uriya ya ararasambana ijoro ryose ijya ndayi biri mu muhanda. Haleluya. Abandi nabo kabisa ugasanga baraye barasambana, baraye ku mugore w'umuntu bamusambanya, arikejo Mana ino corona turembeje, manza wikureho ubwo rupfu rukuriko, nubwo busambanyi ufite n'urupfu. Ubwo n'urupfu rwo mu mwuka wamaze gupfa, ugenda warapfuye, utambuka warapfuye. Bwira Imana ati Mana ahubwo nkiza runo rupfu nikoreye,
kuko korona uyirekere hariya Imana irayibona. Wewe gwana nugo uri kuragwana nugo uri kurakwica mu mutima, gwana nugo uri kurakwica mu mwuka, hanyuma uce ugenda uce nubwo wavuga ati Imana tubabaye no ko nikuri iba yakumvishe kabisa, ariko ukiri mu byaha Imana ishaka umanzi uve mu ibyo byaha uri kurakora, hanyuma izacumva amasengesho yawe. Haleluya. Rwose nk'abakozi Imana bariko baratumwanya ubusa, bariko baratumwanya, bari mu rushengero ngo ariko barasenga. Reba abakristo babo biyambitse utubana, amabuna ari hari inyuma bayadadiye. Abakristo babo basa nk'indaya, abakristo babo bambaye amaherena, abakristo babo barigize kabwera, ariko ugasanga bariko bahera imbere y'Imana ati Imana dukize kino kintu caruteye. Manzu uvuga ubutumwa abo bantu bihane, banzu babwira ati kuri ibyo bintu Imana ishaka kudukiza, ariko ishaka ko mwebwe mumanza kuva mu byaha. Muriko murayira ati Imana kuriho kino cyorezo, murarongorana mu bibuno, murakombana, muranywa imbuto z'abagabo, abagabo n'abakinja mu bagore bawo ngo ariko barabarigatarigata. Imana izakura icyo cyorezo we. Byaha byo muri Sodomu na Gomora, noneho yo ibyaha byabereye muri Sodomu na Gomora byatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora, ubu byikuvye. Rero mushaka ngo Imana ikureho korona, ni mumanze mugende mwivuza iyo ngwara y'ibyaha, manza mwivuza iyo ngwara y'ibyaha, hanyuma mbese ibintu byakona mu bireke kuko Imana irabizi. We uzararana inzoga, uzarara wiyambura ubusa muhanda, uzarara mbese ukumbagara mu muhanda kwera inzoga, uzarara tukana kwera inzoga ngo Mana ngo kuraho korona. Ariko ni Imana yaragowe, ni Imana yaragowe. Manza wikontore ubwawe, Imana nicikira gushakaho, Imana ikirashaka ko umuntu wari we wese yakizwa. Ibya korona Imana izabikuraho mutayinze kuyibwira. Haleluya. Bene data, rwose mumbabarire, mushake munjugunyire imijugujugu y'ibitutsi, nta kibazo. Mushake kandi munanyange, mushake mbese mungire nkuko mwishakiye nacyo. Nkuko nabwiye ejo narapfuye, ntacyo ncera rwose, ni muntu ke, ariko ndabwiza ukuri. Nta kuntu wabwira Imana ati Mana tubabarire ngo ukure korona, urumurozi uguma wica abagenzi bawe ngo ukuraho korona. Ese amasengesho Imana izayumva? Manza wikureho ibyo birozi byawe, bikure, wihane, ureke ibyaha, ubwo bupfumu bwawe ureke ubute, hanyuma wakire Kristo Yesu. Naho iyo korona ntizagenda igusize, iyo korona ntizagenda igusize. Imana ishaka ko wihana, hanyuma Imana ikayikuraho. Bene data, Imana ishaka ko umuntu yihana. Haleluya. Nimwihane muve mu byaha byanyu, nimwihane muve kwikinisha. Reba kweri murara murikinisha, ijoro ryose urara urikinisha wa muhungu we, wa mugabo we, ijoro ryose urara urikinisha, bukayinda buca. Ariko ejo ukazavuga ati Mana yanjye ati bino bintu bigiye gutwisha bitumare. Oya, ni wihane icyo kintu kikwishe, nico cyo kwikinisha n'urupfu mu rundi. Ni wihane kuko Uwiteka ashaka ko ivyo byaho bireka. Haleluya. Wa mukobwa we urara urikinisha bukayinda buca, urara urikinisha kabisa, ariko ngo Mana ngo kuraho korona. Imana nishaka kumva amasengesho yawe, ntishobora kuyumva. Ngo nimuze dusubire kuwiteka, ngo nimuze dusubire kuri we, ashaka ngo tumusubireko. Reka ndababwire, mwiyi korona ibyaha byabaye byinshi, ubusambanyi bwabaye bwinshi. Reka ndababwire, abantu hakubona amaso yabo arafunze, ibyaha byabaye byinshi cyane. Ugupingana kwabaye kwinshi, ugushwana mu ishengero kwabaye kwinshi. Reka ibyaha byandagaye. Ibyaha biriko biraruta n'ibya mbere.
mbere ya corona ubu ngubu kwera hari ahantu hamwe abasengero afunze ubu bipakiye uku ubusambanyi nuku gucikiza nuku ubu ibyaha byabaye byinshi hanyuma ngo Imana izakuraho corona di mbe ntago mugenda gusoma amakuru ni mugende musoma amakuru mugende mwandike Amerika mureba news Amerika amakuru yayo murebe ibintu ze biriho ibi numero bihari uko bingana bya corona ngo Imana ngizakuraho corona baryamana n'imbwa umugabo azararongora imbwa burinde buca ngo Imana izakora ibyo bintu koko umugore azarara afite ikintu zenye igipupe cy'umugabo yirongoza igipupe cy'umugabo kabisa burinde buca ngo Imana ngizakura iyo corona koko umugabo azagura igipupe cy'umugore akiraza iruhande yiwe ararakirongora burinde buca ngo Imana izakuraho corona reka ndababwire ibyo byaha nibyo byatumye kabisa Imana izana ico kintu cyitwa corona nimutihana ngo muve mu ibyo byaha ico kintu cyitwa corona nikizahava kandi ndababwira iki ntago kizahava ejo ntikizahava hirya y'ejo kabisa ntikizahava ejo hirya y'ejo Imana ishaka abantu bihana abasambanyi Imana kuraho corona Imana izakumva gute wa musambanyi nimwihane muve mu ibyo byaha byanyu mureke kurira corona ni murire mwihana mwikuraho ico corezo cyitwa ubusambanyi nico cambere kuko ico corezo cyitwa ubusambanyi cyamaze kukwica waramaze gupfa ugenda ico corezo cyitwa kamini kwiyambika ubusa amataka akaja hejuru waramaze gupfa ugenda ndakubwije ukuri ico corezo cyitwa kwisukisha ibiki ngo uri kurigya neza ngo uri kwisiga ibintu hanyuma wamaze gupfa ugenda reka ahubwo ico nakubwira ni wihane uve mu ibyo byaho uri kurakora wambara impeta nk'ijana ku ntoke wambara ibinyangari ku kuguru ngo uri kurashaka gupendeza wiyambika ibintu imigozi no mu izosi ngo uri kurashaka gupendeza hanyuma ije ukazabwira ngo Mana ngo kohe no corona reka ndababwira ibyo byaha biteye Imana isaseme nibyo byatumye bino bintu bitera abantu ni mugende mwihane mwikureho ubwo rupfu ubwo n'urupfu mwikoreye bene data ntago ndiko ndabeshya pe ubwo rupfu rwarabishe mu mwuka kuko mupfuye ntaje umwajamwo corona yonyene ni ingwara isanzwe izica umubiri ariko mwebwe mwaramaze kuronka umva icica iki mu mwuka ico kwica kabisa mu mwuka nturonke nijuru ukazarimbuka nico kintu kwiye gusenga Imana ikakigukuraho naho corona irashobora kuza upfuye igasanga kabisa witungaje atacakiri igikuriho ukigira mu ijuru nta kibazo kuko twese tuzapfa ariko nimutinye ikintu cyitwa icaha kuko umuntu agendana icaha aba ari karagendana urupfu kuko imodoka imukubise atari na corona imwishe imodoka igukubise ntiwaja mu ijuru byumvikane rero kugenda warapfuye warangiye ugenda warapfuye musenga Imana ati Mana kurako mugenda mwarapfuye kera kuko nta Kristo mufite mugenda mwarahwereye mubwire Kristo abazure kuko Kristo ni wazura abantu nta corona izura abantu kuvuga ngo Mana kuraho corona manza wikure hico caha manza wikure ubwo rupfu uri kuragendana nawe ubwo rupfu rwamaze kukwica mu mutima ubwo rupfu ruri muri wewe uri upfuye umwanya ari wose nta juru waronka mwene data waramaze kwiyonona abakozi Imana barafata ibintu byo kwisiga bibabura urukoba bakisiga kakanta ngo Pentecoste y'ubu yisiga gakanta gakeya gagashatsi ngo kirabure ariko we
ariko mukaguma muvuza urwamo ngo Mana kuraho corona. Ni mumanze mwikureho urwo rupfu rw'ibyaha, hanyuma iyo corona muyireke, kuko Imana ishaka ko mwihana byonyene. Nibyiri kirashaka ibya corona irabireba. Gendana n'Imana, gamashengero yarafunzwe. Reka ndakubwiza ukuri, ishengero rikuru n'umutima w'umuntu. Umutima wawe warawupakiyemwo ibinyorogoto, upakiyemwo ibiserebanyi, upakiyemwo ibijangwe, byipakiye umutima wawe. Ngo barafunze ishengero. Urushengero rwenyewe n'umutima wawe. Umutima waramaze kuwonona. Umutima wawe warononekaye, ugenda warapfuye. Senga Imana ikubabarire, genda usaba Imana imbabazi, uve mw'ibyo byaha byawe. Imana izakuraho corona wabanje kwihana. Naho ubundi mwene data, corona ntigiye kugenda ejo kabisa. Ntimuri hano, corona ntigiye kugenda ejo, ntigiye kugenda na hirya y'ejo. Mukiri mu kwikinisha, mukiri mu kurongora abagore banyu mubaca mu bibuno, mukirongora abagore banyu mu kanwa, ahasigaye ni amazuru no mu gutwi, niho hasigaye ko mujayo. Nonye nuko intobora ari ntoya, iyaba intobora zagutse mumaze kwinjirayo. Reka ndababwire, nukuri abandi namwe muri ko mvuga ngo Mana kuraho corona, mwibereye muri family planning, muri ko muricagura abana, muri ko muranigagura abana, muri ko murabyara abana mugata, namwe ngo kuraho corona. Nimugende mwikureho ico cago mufite mwebwe. Muri abakristo ngo mwarakiriye Kristo, muri ko muragenda mwivuteza inshinge zawo napo. Ubwo ubu nateye urupfu, ubwo n'urupfu wikoreye mwene data urikuranyubiza. Ugenda muri family planning ngo ugiye ngo kugira ngo uvyare ku rugero, ukamengo ni wewe Mana. Ukamenga igihe Imana yavuze ati ngo nimuvyare mwuzuye isi, ukamengo wari uhari. Mbe kuri kurapinga rike jambo Imana yavuze. Imana yavuze ati nimuvyare mwuzuye isi, ntabwo yavuze ati ngo muze mugena mwiteze ishige mubanigura mu nda zanyu. Reka ndahubwiye, ubwo n'urupfu wikoreye ushaka kunyice nanje. Dora hondi shaka kunyicisha amagambo mabi. Ndakubwiza ukuri, ubunyanganyange nuko n'urupfu wikoreye. Reka kwirirwa ushiri ijambo gitwa Mana kura corona mu kanwa kawe, kuko nubwo n'urupfu wikoreye urupfu rwo kwica abana bawe. Bene data, Yesu Kristo abaheza agendageje ahangaha. Reka mensenge. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima ko uyu mwanya, ndakwingize mwa muntu ari wese ari bwumve no jambo muhezagire, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.